Talofa, guys, welcome and good morning to another to all you guys, to all our viewers, a special for Talofa, to our Inga members. Hope everyone is doing okay. It is Sunday morning and the start of another Sunday cooking episode. We've got another family toonai today here at my wife's family, so that's why again we're up and early, getting them out of the way. So hope you guys enjoy today's content. Be sure to like, comment, subscribe, share our channel, and we'll definitely catch you guys in a bit. Just about to have coffee so that I can properly wake up. Hope you guys enjoyed today's content. Guys, so almost finished with the taro. I was still on the coconuts, and then I'm probably going to push a little more. Guys, so I've taken popo duties here, but also show you what we've got for the umu. So we're going to put the fish in the fi and the povi masima ile umu. So yeah.
Alright fam, so 10 more minutes kaululu mo kam paasa. So we've got both masima, size 2, afi, kalo and luau. Alright guys, so kaulu mo kama, give it about 35 to 40 minutes. I'm gonna get started on the oka. Alright, kalau mga kipili ulit ka, fuulong. Alright, fam. Mga fuulong bakam.
karo le karo kama kau mura kike ka kopua ala kau okay mai ka coffee I afo inga nga kalama povi masima Luau. So we're finally done. Just gonna take a little break and then we'll get back to you with the results. That's it. Elis ka ko me ai feiro nga nga pingi umakoi. Malu anong sa. So just taking a break, but we'll quickly pan into Siave, who's going to record the main event today, which is the tombstone of the family, which Siave is going to cover, while I'm down here finishing off the umu. So yeah, we'll see you back in a bit. Memories of our grandparents. Yeah, my cousin Talofa, take up Talofa. Yeah, if I say more than more, I know more than that I am not so new. More Lavana or Tunatu, Lavanoa, and Soisipese. Yeah, Uma, yeah, to Rolo Lavanoa, yeah, President Purcell. For the Famanuya Naile, Dedicated Lava Fasia Noa, Avale, Maale, Woman, Catanu. I lay fine on the men, yeah, town on a essentially finally invading. Yeah, somebody very cool might not. Yeah, yeah, kasi, dua, kolu, pak. Ya, nale, aqui ada yang lalu ya. Ya, kako usu va kasi pese ai macam lafka, pemangkua ya upu Inggris ya pese. Ya, orang tua dole la bangoa ya assistente social, nanti. Aí se fa mangianga materi kei lava mufuanga. Ya. I am a child, yeah. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home, with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me. Help me find a way. Teach me all that I must do to live with Him someday. Yeah. Mọi si lava le vì ngắm mặt phát tay ta tụ tầm màu lăng và số phát phê này tên tụ không ngờ lộ mà chắc là lăng ola ole lo fa muchi vale tầm màu lăng thế ai sẽ mà số salo ye cha olo mà chắc là lăng ya o onga le perfetto Joseph Samita. Ia o uinai o nai o tatu tua ma o tatu matua mai pele ma tatu walo lofa ia i ua whaile langi ro latu folan o taimi whape nei e ma whai o na asia tatou ia a ma whai o na tatala tatou mata whaaleanga
if we can open our spiritual eyes, we can see our loved ones right here with us in this very space. It's not a big secret. The reason why I'm here is because of my Uncle Lopa and Uncle Merila, Tulo, Lua Whalupenga, Mo Lua Swafa. Ia o le pitanga na o nei tangata I le tātou whailoa I ngai le aso nei. I e fo tātou lunga, o le nei whasilau le ele o le tātou ia. It's sacred space. O se whasilau le ele ua whapa I eina ma whapa maluina. Le hanga o mātua nei. Mafua ai o na tūl whalsā lea. Mafua ai o na iei ngā luenga pa ia le li. I tu tono sio tō whawhioanga. Tu lo au tō I tū te tele mo I tū taulangi. O tō whaalupenga whaingatā. Tausanga e ono lima. Se I whaipela o tala. Tausanga e ono lima ua fitu o tausanga. O te mana tuaina lava. Le mato o mai nei ma si o ta mā. Ma nisi fo o uncles ma cousins I nā o na pō. I le ina o le tuunga mau o le ta mā. O me rila ma lopa se tu lo. Ina ua maliu to ina ia na matu o mai o lai titia I remember everything lang o lumai o I tafa o le awala sa I le falo lo matua mal to sa tanu I tua ifo le to ina le so all those memories come flooding back right now I le nā taini o le ua ono fitu o tausanga ia se ai fitu tausanga I le matua o au le tebi na whai le langi fo launga to ina ne. Ia, o te loa o tō tala noa ina, ia me malawa na tupu I le whawhai le ina o le soifu o nei to ina I nei si o tō wāsi o anga ma si o tō aina. Ia, e peo na iei, ia me rila ma lopa. Low o lua swafa e tusa malenei aso ia fast forward la lewa 2025 lewa maua le ava noa e mwhai ei ona whai le maa whaatasi ma nai o tō mātua your grandparents o le tala le leina nā ta maulangi that's the gospel of our Father in heaven o le olanga nei o le olanga whaataitai e leo se tātou no foanga maulu nei o mai le fio whaalua mai o le li whaola e la whapeo na tātou toi tutu o ni aila e le tutu tātou o ni awhioanga po ni warota po ni states e tutu tātou o aina o le mafuanga na e tā ua ai nei mea ia o nei mea o tala ngā teo o tūlanga whapena e leo ni tū wha Israelu o tātou o Israelu moni e leo ni tū fo I wha le Samoa ai o tū wha leanga nuu na a tātu mai ma wha le ina mai I tūstu singa pa ia peo na masani ele whanau ngā Israel na teita I ngā mose ia nene I omi sa utala ai o te fia whātei atu le to ele o loo ngana I le awa noa o whaio no o maua e mate o mai e ma si o tō lua ma and take part in this special occasion. As I've said, this space, this speck of land right now is sacred space. Wherever we go in the world, when we come to Safatoa, this is sacred space. O lau ele mawhanua o umo na tuina atu e nai o tō atua. Au wā lawa ngā luenga pa ia le li e whaamania ina ai o langa o tangata. Ma lātou sāwa vali le alo le whenei
a walo tātou sau niuni atu le fio whaalua mai o tātou ri whaolo Iesu Keriso. Ia, ua uma utala o te alofa tere ma o tau o mafuanga na i le tolu tau sanga o le mamisiona mo se o tau lua zi se teimi o te uia e le wala lea e ma ringi lo e mua o because I have a lot of memories here. Mo ia la e leo ni lau e le whaasino i le nei tama. Te loa lo na alofa. Grandparents. O te alofa mo o tau. E tau e nei na ho o tau i a tea. O te manatu lava I nei safa e to o lo a inga nei. Ai o te fiatu I nātu la mori mau. O mona maliu tātou ri whaola. Our Savior Jesus Christ died on the cross so that families can be eternal. We are all on probation here. We have the covenant path. We have the gospel in our lives to prepare us to return back to our Father in heaven. E leo toi mamau, in the very, very near future, when we step through the veil, we will get to see them. Big hugs, cheers, and tears of joy, because this is the gospel of joy. I love you all, my family, in the holy name of our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Yep. Rafael Tatu Tau. Our dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thy beloved Son, and the power and authority of the holy Melchizedek priesthood in which I hold, I take much gratitude in rededicating this grave with its new headstone on behalf of our dear parents whom thou knowest. Father in heaven, we pray that thy protection will be upon this grave as we rededicate it, so that no form of natural disaster will be able to deform or deface or take away its stability and its foundation until the second coming of our Savior Jesus Christ. We pray for thy blessings, Father, and we rededicate this grave so that no flooding, no storm, no form of water will be able to destroy this speck of land, so that in the morning of the resurrection, they will be able to rise that Sunday morning and be able to meet with our beloved Savior when he comes to reign on this earth for 1,000 years in the millennium. We pray, Father, for thy Spirit to protect this land, to protect this beloved village of Safatua, and all those who reside in it, and all those who share their testimony in this chapel, in this property, so that they will always remember thee, and always renew their covenants with thee, and always know that thou livest, and that our Savior liveth, our only begotten Savior, thy Son. Father in heaven, we pray for the Sotongi Robertson family, so that they will always remember to be one,
to always remember to come before thee in unison so that they can understand the magnitude of the sacrifice their grandparents have in bringing the gospel and thy kingdom here in this beloved village. We pray, Father, for thy spirit to always be here so that the members of our Robertson family as a whole will see the light that comes from living the teachings of the gospel of our Father in heaven and our Savior. We pray for thy blessings to be upon the future generation, the children of this family, so that they will grow and live the teachings of the gospel and stay on the covenant path to be able to continue the work and the legacy that their grandparents, their great-grandparents has brought into their lives. Father in heaven, this speck of land is holy. We want your help to help keep us holy, to live holy lives, to live righteous lives, to be able to progress line upon line, precept upon precept, until that beautiful Sabbath day, that Sunday morning, when our Savior comes back to reign on this earth and receive its paradisical glory. Father in heaven, we pray for thy blessings to be upon this family, so that they will be able to have the health and strength to dedicate their lives unto thee and thy sacred work. We pray, Father, that the spirit of contention will be far from here, to remember the sacred covenants that we have made with thee, through our Savior Jesus Christ, so that we can live holy lives and have eternal families. Father in heaven, this is our humble prayer as we dedicate and rededicate this sacred ground. As a family here today, we love thee. We love our Savior, thy Son. We love the Holy Ghost. We dedicate ourselves to thee, Father, in holy prayer, humbly in the holy name of our Savior Jesus Christ. Amen. Ya, tai lava mo me whamanianga wa umana saunia stene. Me taimi, ya, e te tele fo se upu e tu watu me taimi o laua a pewa. O umaiai a sanuanga a fred o te stene ko se au i mea no ke tau tala iai. Ya, me moana tai atu a inga, ya. Ai, me se ia nuso ia so tongi hai. Sen fatu, stina ko ya chau, ni lo no fo ni la fasina o el, no san atu ya te stina, ni mantua, no o sa manu ina o se na o le pa ia, sai na aua ne yai ngama ni si tu langa fa le ton, le la fasina o el, ia, watu na no nei le sunga ya e kopo Mackenzie ia pela fionga fo ia tuala vai ai sana saunoa ia umana ia ona vai lo se tau sanga fai u le sunga la ia sotongi vai waita ta sauna ia watu la no le ia pesa Mackenzie ya o te tautala i la tele ma le whaaloalo o lau sapats ana tu lewa mai fo'i le sauninga pai o panua nei aso le saunoanga matangofia le sunga Christine mes fo'i le tainga la fiong sotoni ei fo'i manatu le nei aso pa ia ma sa mawhainga ta lolo ia tātou o maia pa ia o le atua o lo nasu pa ia le nei e tātou te muni muni ta ia ia wale nei aso ma le whamoe moe o le tātou ainga
Paya sina whamataranga la titi, ala fo i le maa o whai ona whaapipina, ala mai o tātou mātua o tātou mātua. Te roele o au whaatasi a tātou ainga le nei aso ia o nisi fo i watoi malanga atu, ia o nisi fo i ele i tau mai. Ia fo i nisi e mātutu atu, ia te au nei o loo tau tala, tu sai ma nei aso. O le to ina leo so tongi alpati ma tinai ia salvali. O la ua lea na tupunga o mamaiai o mātou tangata, o mātou mātua. Lua ia whalitama e te o na iai. Le te tau wha manino ina ia tūranga. Iai le au mātua le tupunga maiai isi o mātou. Se iau o mai lava i to ina ia so tongi alpati ia o lea po iwa wa iai. Ilo manatu le nei aso e pia sau noa le sunga le first-aid. Ia o le fasi whai tau e tō no le awhiong pa ia le tua. Ili o tō e tangata ese o tō. Ua tasi tātou o le ainga e tasi. O amia ua whaatino ma whaatau nuu le nei aso e lau awhiong so tongi. Pali ia nispo so tongi alpati. So tongi lopa ia nisi o tātou ainga ma whaitua. O whanau lava lea salvale ma alpati. Le aise o masalo i ei nisi tu langa i tono tātou ainga e peo na iai le nei aso ma le saunoanga sunga Kristene. Tātou e tas. Lo tua la lea man tau ina. Lo iai fua ia le tamaa ia le ina le sao. Ia e tupunga me iai ia niso ia sautongi ia spo ia lopa ia e maise. O le tina ia teila whaatau lofa. Ia o i lātou nei o lo mawhai o na te wina i te tono o le whale nei po le whanua. Ia o leo uma o na whaapa ia ma whaamanuia. Ia ia mawhai o na iai i saunga le mū ma ki le mū. Ia e ala i nei lau e tele. Ia mese o le maa o uma o na whaapa iai. E ile manatu e le to e tau whailo nisi o vaenga. O leo o manino lava le saunoanga le pionga ia se tongi bea na te ina po le tātou sanu. E mese o saunoanga le sunga le prestena. E te o vaenga ia o leo ua ki tonu mai. E mawhai o na manino malamalama i eiru tātou ainga. E i fo le manatu. Ia. Le to e tau whanate le saunoanga prestena. Ma po tūlanga e peo nei sau noa i le nei aso ma tūlanga uma i le ai. Tātou o le ainga. Tātou o le ainga e peo nei sau noa i le nei aso. E i le manatu o leo o tasi tātou o mwhai lava o na iai suli ma pe oi o le tātou ainga. E peo nei iai le wha moe moe o le tātou ainga i le so. Ai o le tūlanga i le nei aso ma le wha moe moe. Ia e whai eilo leo ma, ia mfo ia sotongi ma, sotongi, ia e maise le whai ala silasi o le tātou ainga, kia mfo ia te tilau ma, tina ia so, tina ia sala, ia manisi o le tātou ainga. E leo pa au mai, o nisi fo, i o whaafonga mai ia tonua mamau, ia, le moli lo mātua ngana whaafontere le nei aso. Le ngata i le saunoanga langsunga le Kristene te sao, ia, ai le foi o fiong so tongi ali tu sai ma le ya so mai on fa tau nina fa moi ma o tato ma tuo tato tu a le ua pai langi le fo lai a le lava tato te soli mulia ao e ala i tu la uma i pe ona ta pena ma sa un mia o tato tu ane le lava tato te muri ta ia mo le rumo. Mātou te mole o toile nganga whaate tele nei aso e tu sai ma vaenga uma. Ia e nganta i leo nei le sauninga ma malu ua mawhai o na whaatau no o ma whaatino ina. Whaate koi sotongi ma sotongi, ia tu sai ma tāpe nanga o le maa. E le toi tau whai atu sa utara. E meo o tau whaatino, me uma ia o tātaua. Sotongi anpati, sa whaati. Tātou maua le nganga o le fia ma le nofo whātasi, nofo whealwhani. Ina ia mawhai o le maua lunga le vi inga o tātou ka maa le langi e leo tātou.
Awani o tātou whaoa le mamalu o le tua. Sa o whamatalanga le nei aso. Alofa mai le tua i lau sunga le prestene ma whaktua. Le apo i se taimi o le ato e tu muli ma tātou whamawai ma tātou whaanga le leile atua i le teanga iai ki ute ma whaiva. Ngā ruenga le atua lo ngā rue i le nai tū nei se tau tua ina o ngā le sia le li. Tāpumia maua le tō wha. O fo le malosi le tino le ma whau ai wha sidi ai le nganga. Wā le whina ngalo tātou ma ia le langi. Ia tāpumia e whaitua o pēr whaitua wā Uranga tiute ma toki o whera iai a lausunga le prestene. Ia, lofangia la o whiong sotongi ma le whaitua. Sotongi ma sotongi ma sotongi. Ia, e maise o tau wharitua. Ia, e maise tina ia sala, lau ma le paia o le tātou ainga. O tātou ainga o whaafonga mau mai atu no mau. O maua mai le nei whaamoe moe ma le nei lai. Ia, mātou te alo lofu tele atu mo o tau. O mea o whaatino le nei aso, e i mātou wai ai le nei aso. Tātou a inga lava le tas. Le o tau whaafonga mai mātou te alo lofu tele i atu o tau. Whaamanuia le li le nei aso, ma le whaamoe moe le tātou a inga. Taimi tua ma le fua, ma ta ape le fili li. Anga le leilo tātou tapa au si le langi, tai fi le mulo su fua. Ma le ola ia tunu e mamao lo nofo ma papa awa ia ai mātou whaamuri fo i le whionga nei o a inga ma tui sa vai lu ia e meise si o tātou nu pele o sa whatoa ia e meise le tau singa ngā ruenga le tua lea o lo i tono tātou ainga nei ia o sa o whaamatalanga lea o te lofa tere le tātou ainga le nei aso maualunga se di inga o le tua i le suafo Jesu Kirisi. Amen. Amen. Ja. Ja, na ua ta tonu vela le fala. Ai whawhatai atu lava fwoi sau noanga matungu fie. Nei aso sunga le pristene mo. A le te whasilies wha matalanga. A la vela le fala taunu whai wina tātou sau ninga. Tō mai tātou pese lea. O le nei tu la le lei. Ian tātou no whai ai leo si tātou sangama. O le tu la ua sele auna nei tu la e foa matatalo ele ma piata yata Fo matalo lo matu tamai lo feel ngalo lang wa watu matu vi ing mal fatai la feel nei tai matu ta tonu e ele ngango lo feel male mano lo feel tonu nei fasila wil ele o umo na fa pa ye ina ma fa mu ye ina prestene pusa matu ta tonu fa mu yanga le vai le nei ainga manu ia nei fasilau ile ele peona sauno ai tai ia pui mai lo longa mafui e so se mea o le nei lalang ia le ngango lau fio fa manuia mai ate i matu nei ui lava na vevela nei aso ia o le ngango lau fio e lufia ia te i matu au mai le ngango lau fio si o mea ilo matu ainga mafusi ilo matu ainga ia maua i matu le fea fani mai ate oe lo matu tamai tai foi tau mawai mātou, tō tali watu, ia le nganga lau fio ia te mātou, nā tu uai, ni aso foi tu uai mātou nei no fuanga, ia alofa lau fio, pui saunga le mui lātou o le whamuli atu nei lau ele ele, ia e meise foi lau tele no mātou ainga olo, ia foi sao mātou ainga, ia lo whamanianga ia te lātou, le atu o le mātou mai whamanuia mai ia te mātou, a mātou mai lava se
pitu matua se yo i le au pito i ti ai meise foi uso matua whawhina ua sia le no whang ia iai lo wanga lei. Ma futa lau fiam tai mātou no whanga mātou te no vai. Lea te talo ma leo lenga mātou te ole tuai le ngango loto maulalu. E ala atu lou lava al pelo i skrisho mātou li malo mātou whaola. Amen. Amen. Wala watu ila usuma pestene ma le paltu se pa la casa ta ainga po ya lau ma ya ona to suma kala ateli We always watch tadi la no ya pa sta tu na se to ma ba ile ma le nganga fa lo bien ne We as saw you feeding the cow. Ya. Depois você não coloca aí.
Hi guys, sorry about that. Oh, bored me. Oh, cool. I'm bored. You're not. No mako ngai. Only follow. Kau ke au moe so ki ngalo. But yeah, hope you guys enjoyed today's episode. Man, so tired. But you know we couldn't get the results. Because but I hope you guys enjoyed the episode today. I'm gonna sign off, and we'll definitely catch you guys on our next episode. But until then, God bless, take care, stay safe, guys, and we'll see you guys soon.